Salvana yellow balandeli be AVG Reality News igama ngiqiniso isibongisa kwethubi. Right, lapha into yenzakalayo bathandekayo ngilesaziso into ephuthumayo, into abantu asebethole information wrong ngayo. Into eyenzakalayo ngendaba yamazip lama-waiver ama-waiver for Zimbabweans. Into eyenzakalayo ngama-waiver bekuthiwe ama-waiver agcina uku-aplayelwa ngoJune inyanga yona le yesikole, kodwa lokho kungase iqiniso elikhona kuyikuthi ama-waiver la lizabona ku-aplayela lamazip kuze kuyefika umhla kaNovember, okuyikuthi okukaJune bekukhulunywe ngumtswaleti ebenguyade nguMinister of Home Affairs eSouth Africa. Kodwa khathesi sokuliqiniso ngalo minister omutsha osengenile uthi lento uzayikhuphula kuze kuyefika uNovember. So engalithanda ukubelazisa lingabahlali beZimbabwe, lingama-citizen eZimbabwe, ukuthi asi-aplayeni sonke ukwenzela ukuthi kusiyafika umhla kaNovember lo esesimphiwe nguminister lo omutsha, sonke sibe sesi-aplayile ama-waiver wethu wonke lamazephethu, sonke sibe sesi-right. So mawungathi ulomunye umbuzo odlulela lapha, ungangena la ku-website yethu AVG Reality, usitexte usende imessage, siyabe sizokuphendula khona lapho sibone ukuthi sizana kanjani. Asiyabonga.